tugere kuri music. Yeah, man. Biramaze gushika kandi ku ruririmbo hama ubwo rurimbo gwanditse ukabura aho uruhera kuja muri studio. So ni nyinshi zihari kuko urashobora kuyandika waheza kuyandika yumvisha umugenzi wawe akakubwira ati oya kandi ubu ufite icyubahiro kirenze urugero. Uri umusiriste nawe nyene ufite icyubahiro gusa uzoguma wambika abaririmbyi wongera wiyambika ariko Hello my people. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Elike Burundi TV aho muherereye hose. Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwe mudahengeshanya kudukurikirana uko buke uko bwije kuri Elike Burundi TV. Mbere kamenya je Bridge Brengamya Masimba from City from South yantare mu Maroko. Nkaba nakubwira ati imisi yose n'amashoot, imisi yose n'amafrap. Ndakubwira ati kanda subscribe rero hama commentaire yawe turekene ni ikigano carangira twumva ikigano ingene wa kironsa n'ingene wacakiriye. No munsi ndi kumwe n'umu star. Navuga ati numujene ari kuza muri industry ya Buja Flavor. Aho navuga ati je namubonye abantu benshi bataramubona navuga ati namwitanze. Urabona ko ari bien look bavuga ati umustar ni kubegwa, umustar ni kwambara neza akayagayaga kuko wambaye ukabegwa n'ivyo ukora vyose biraba neza. Brother ni mpore namahoro kabisa ya bro nanifuza tutaratangura ikiganiro umanze wi present ugira bakumenye cyane. Yo ishi boy Clever boy Mnyamwezi umuririmbyi wanyu mushasha aje muri industry y'u Burundi nkabanda baramukije cyane abakunzi ba Elike Burundi TV n'abakunzi ba Clever boy Mnyamwezi amahoro y'Imana abane namwe. Ya murakoze cyane. Ya Clever boy. Ya. Navuga ko wewe mu muziki uje bushasha. Ntabwo abantu bari bakumenyereye. Ntabwo na benshi barakumenya. Ariko imbere ya byose nanifuza mbe Clever boy nicyo kintu gitumye aza mu muziki, aza atangura kuririmba. Clever boy gitumye aza mu muziki nuko aje gutanga vibe. Aje gukosora ivyananiranye, aje kuzana bishasha bitari bihari, aje kongerereza ibirungo abandi bongerereza nawe aje gushiramwo rero ikiyugi kaze cyane gose. Ya Clever boy. Biravuga yuko ugira usohore video. Okugura usohora ururimbo mu video novuga. Mbe nohe mudiho uririmba murimba R&B, hip hop, reggae inde uririmba mudiho waye. So indirimbo ngenda bahe naririmbye rap ariko naro nibyo ndayishoboye muzoza murazumva izo nzoza ndabahereza kuko jewe novuga ati nta haba rap haba R&B byose ndaze kubiririmba baba. Clever boy tumuzi nk'umu stylist. Nk'umuntu yambika abantu. Nk'umuntu yambika abaririmbyi. N'umusaje nk'umuririmbyi. N'igihe itandukaniro ririho ya Clever boy y'umu stylist na Clever boy y'umuririmbyi. Itandukaniro rihari nuko iyo ndi ku kazi ko kwambika abastar mba ndi ku kazi hanyuma iyo ndi mu muziki mba ndi mu muziki. Okay, ni cyo kintu wabonye ko uri kuba umu stylist utoshikako wo gishika kubaye umuririmbyi. Ni byinshi cyane gose. Nk'ivyaye. Uri umuririmbyi uzoguma uri umuririmbyi uraririmba indirimbo yawe gashika kure. Kandi ubu ufite icyubahiro kirenze urugero. Uri umusiriste nawe nyene ufite icyubahiro gusa uzoguma wambika abaririmbyi wongera wiyambika ariko hari benshi batakumenya naho bishika bakakumenya ariko rero kuririmba navyo bise iyindi avantage irenze umusiriste. Reka tuge kuri iki naco. Nifuza freestyle yawe gatoye kugira ngo abantu bakomeze kunezererwa abakunzi ba Elike Burundi TV. I love you baby ndazi kunyemera umwana tuzomwita happy niwanyemerera pastor azaba inshuti niyadushingira pare na mare n'umuti wo kuduhanura ntuzigera uca ku giti niwankurikira abantu zubaha amatwi ntubaha umutima baby ongera urukundo samahera mu kuko yumvamo nta numwe yigeza nyongorera wibandanye unyemera nanje urazi ndakomera abaduteranya n'abadafise akazi bakora. Okay, kugira wandike iyo ndirimbo wisunze iki? So nisunze ivyo mbona mu buzima busanzwe bibaho kandi bishikira abantu. Okay, no munsi uri umuririmbyi. Nuhe muntu yatumye utangura kuririmba? Inspiration kuririmba wikuye kwande? So kuririmba je nabereye nabitanguye naramanuka ni Bujumbura gusa. Sinari bwigira nja muri studio gusa narumva muri jewe kumenga no ririmba ariko nkabona umenga nivyo ukunda. Niko ku abantu bambwira peti urapendeza sana ilifo kuririmba irimba nawe turira wakoze video bana canke urinzi umuririmbyi ugiye hano woturira hagasha kabisa. Bro iyo ndabona wasugishije imishatsi iyo style wakuye kwande?
iyi style umuntu akunda kwisukisha arahari ninde nawe uramutse uwo akwiye kwa ukantu ni Diamond ni Rayvan ninde abo babiri uvuze man ni wowe umustar ukunda cyane n'uwahe muri East Africa abastar bose ndabakunda sana oya umustar uvuga ati uyu muntu aranye inspire no kwambara wakwambara turamura aba Diamond ariko na Fizzo arabizi ko abaririmbyi ari abantu bakunda cyane kuresha bakunda badada we naho buri mu gitigire cyabo cy'abaririmbyi basanzwe bakunda badada jaba dada barankunda nabwo ari genda bakunda baba biramaze gushuka karesha kenshi cyane gose iyo uresheje uvifata baramaze no kungwara bro serious okay reka tuve kuri ibyo reka tugere kuri music biramaze gushuka kandi ku ruririmbo hama ubwo rurimbo gwanditse ukabura aho uruhera kuja muri studio so ni nyinshi zihari kuko urashobora kuyandika waheza kuyandika yumvisha umugenzi wawe akakubwira ati oya ntibereye yihebe ntikaze okay ukaciyebera iyo nyene tugende kuri Big Fizzo na Satbi n'uwa muririmbyi ukiduga ugitangura umuziki wifuza gukorana nawe Big Fizzo na Satbi bose ndabifuza kuko bose barashoboye reka tugende nk'abagenda kurangiza ikiganiro singene ikiganiro cyaje twambira abantu je no kurambira mu bibazo nakaye kajambo ushaka kubwira abafana bawe ko turabahajya muri kano kanya so abafana banje abafana ba Clever Boy Munyamwezi n'abafana ba Eric TV Burundi so mje kuri channel ya Kibudenga Nyama Simba from South unavuga Eric Burundi TV mumuhe subscribe mumugirire comment mumugirire share vraiment mongere mje kuri channel yanje ya YouTube nzoshira ko indirimbo mu ndwiza muje kuri Instagram yanje ni Clever Boy Munyamwezi muje TikTok muje Facebook page yanje ya Facebook mu supporting mu following ndabakunda cyane sinzo kugenda batahasi reka bakunzi ba Eric Burundi TV duse n'abarangiza ikiganiro cyacu ariko imbere ko turangiza tunga tubabwira yuko turabakunda cyane wari kumwe na Kibudenga Mnyamasimba from South yantare mu manuko ndi kumwe na Clever Boy Munyamwezi anovuga ati ni intare aratwika aravuga ati ebana je video sindayibona bwakunda muzi ndabona agiye kubica bigacika muri Buja Flavor bagiye gushaka bisa ati turabakunda cyane ciao